belakang. Udah. Angkat tangan. Di depan dulu, yang di belakang jangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jalan terus. Rabbana atina fid dunya. Nanti di belakang. Angkat tangan yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang ikut apa? Menduka-duka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jadi sampai di garis apa ini di hajar aswad nggak usah madhab lagi, angkat tangan. Wallahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Allahumma innaka qulta fi kitabika al-munazzali ud'uni astajib subhanaka Rabbana waghfir lana dhunubana kama amartana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana